benda kasih ilayo Lifeway li ki positive case. Nakini ki Lifeway li ki new cases benda kasih ka Rio July arpo ngidon Rio ngut ki positive cases data na po BSF na po East Khasi Hills na Armed Forces tangi way ibadai na Riboy district laingot kidai na po East Khasi Hills kiway ki civilian lai kidai ki na East Khasi Hills but iway dai na po Riboy district total hadu benda kasngi kidon lai spa arpunrutli ki active case positive cases benda po state Meghalaya laingot kidai returnees way bona Maharashtra way bona po UP iway pedai dai positive case high risk contact ibadai po negatives ni Riboy pedai dai to iba idei health staff jangi idei iba don apa cegit tinggal lawan dalam Asian for corona care center ni ke random test mengida apa umpling menen ni nio ibe positif idei log jang ibe naki padan apa BSF tinggal ara no civil hospital ini ngelakan be komedi positif ya ini tinggi tempat khen mong ni ya ini ngimdan kaman le syu RT-PCR nama da katuka antigen ke bengilai kita random test kita akan bilang positif. Jadi mentah pada nang nismat ni haban dah sekolah pada mo. Kita ngilai begini kita test kilong ni berkat ni hab sim dah clinical picture bagi ai gini ki patient berkat kata kita decide ki doctors pada hakar kam kanum dia tengah test ki doctors kita decide. Mateng-teng kita kikis kilong negatif dari ke clinical features pada kalong ayu tak kemudian ni haban bu iki ni haban quarantine iki ni haban pet iki. One baby, I think somebody asked her that there is a positive case in Ganesh Das baby. But that baby was, I think, from the Corona Care Center. They had just taken to Ganesh Das for baseline investigations for the baby. We have to do some baseline investigation. That's why they were taken to Ganesh Das. Now they have gone back to Corona Care Center. One is 9 months, 1.5 years. There is another one, and a 6-year-old child.